dufite ikibazo cy'abantu bari mu kuja kuvuga ngo abanyamurenge ngo babaye babi. Uri mubi wenyine. Mwihangane natwaye umwanya. Abana b'ubu uri mu kubabwira ariko ngo ibintu z'abanyamurenge ku isi nari ntarabona umuntu wiyanga. Njewe ndikunda kuko nza numva n'uwanje harenganye nkumva nto kwemera ko arengana. Kubona umuntu w'umupapa ukora n'umudamu wiwe ugakora wamara ukinjiza umushahara w'abantu babiri, wagize umugisha abana bawe ntibaba imfubyi, ugira umugisha umudamu wawe ntiyaba umupfakazi, warangiza $40 bavuze za famiye ukaza uhora wiba ugatanga 20. Twarakugaye kandi muzobikosore kuko mwihangane ntabwo ari ugushaka kuvuga cyane, ariko hari igihe dutekereza kuvuga ntitwoja ku YouTube ngo tuje kuvuga, ariko igihe mwaduhaye umwanya hano reka tubaze tubabwire kugira ngo mwikosore. Uzoza ureba izina ryawe nubona ririho ubusa uzumenya ngo hari abakugaye. Yesu ashimwe. Ntabwo abamama bo kwambara ibitambara ngo bataye nta foto yawe. Ntidukwigwaha ariko byibuze bamwe baze bahagarare hano hakwiriwe, abandi bahagarara aha kugira ngo mureke gusakuza rwose, kandi abandi nabo bahagarara aho bari. Ntabwo ndi jenyine, tugira komite. Umuntu uzi wese ngo turi kumwe muri komite atambuke hano kugira ngo tugire ico tuvuga. Mugire vuba, umwanya washize ganti mutinde. Yesu ashimwe. Icyambere turashimira Imana kuko ibi byose impamvu byabayeho nuko dufite Imana. Ese mwatengushe noneho mwababyeyi mwe? Ndashima Imana ko yakomeje kutubera Imana no mu gihe gisa n'igikomeye, ariko yaragaragaye ko ari Imana. Imana yatugiriye neza. Muririmbyi yavuze ngo turashima Imana ko twavutse ku ngoma y'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani ahari ntabwo ari uko biba bimeze. Ndashima Imana rero kuko Imana yakomeje kutubera Imana nubwo byari bikomeye. Turavuga kuri afande wacu makanika. Nukuri ntitumuzi ku maso ariko tumuzi mu bikorwa. Ndamushimira kubwo ubutwari yagize. Twebwe ababyeyi nitwe tugira umuruho munini ku mwana. Umuntu azatwara amezi 9 ukamugendana, uyu ni umwana umubyeyi yagendanye amezi 9 mu nda. Ariko ndamushimira ku butwari bwiwe yagize. Kuba yarasize ibyiza byose yari afite nkuko babivuze nta mwanya uhari, akagenda akaja kubana n'ubwoko. Imana imuduhera umugisha ahari, kandi ndabizi ko ahatwumva. Rero twomuvuga bugaca bukira umuntu wese ku giti ciwe. Ari abantu benshi uzubwira akakubwira ngo namwe muzamukabza. Uko tudasa ku mibiri niko n'imitima idasa. Nzatangazwa n'umuntu iki kintu kitarajije ku ijoro cyangwa se ngo agire, ariko Imana imbabarire ndumva ntawe uhari. Ndamushimiye byimazeyo ku butwari yagaragaje agatabara ababyeyi aho umwijima wari wacuze, mu rogo wabaye. Ababyeyi mwarababonye aho bagiye bicwa, titubisubiramo, ariko turashima Imana ko mu gihe ciwe yabaye intwari, ko natwe ababyeyi twabyaye intwari. Imana ishimwe. Ikigira kabiri, ndashimira abamama. Ndashimira abamama, ndabona yampagaze hafi, ariko ndashimira abamama ku ruhare bagize rwo gutabara iwacu. Imana ibampera umugisha. Umuntu wese uzi ngo yarambuye ukuboko kwe, Imana imuha umugisha. Njewe kuva bavuga ngo batanga aya mafaranga nasibye ukwezi kumwe, nari nagiye gushingura papa i Burundi sinari mpari. Sindasiba n'umunsi umwe gutanga aya mafaranga. Kandi suko ngira menshi kubarusha, kandi nzi n'abandi turi kumwe baza babikora. Imana yo mu ijuru iheza abamama umugisha. Igigeretseho ngiye kuvuga wihangane nkivuge nimba ari umunota umwe nimba ari 2, ariko mwari mwaduhaye 5 kandi narebye iyo iri hariya, nimba mwishe gahundaga nimwe bireba. Ngiye kubwira abamama, wa mubyeyi uri hano uri kumwe n'abana bawe n'umutware wawe, ukarya ukaza wumva ko $20
zikwagaye kuzohereza mukeba wawe muramukazi wawe mwene wanyu urajije abana ubusa. Imana kubabarire. Nimushishikare. Nubwo twaturebesha amaso y'umubiri titubishikire, ariko dufite amasezerano ko bizasohora, kandi umwijima uzatamuruka, izuba ry'ubuntu rirasi wacu murenge. Birababaje kuzoja guhagarara mu bandi utaratanze utarakoze. Ni umuntu wese uzi ngo ntaza akora. Dufite garisite. Nimba ubizi kutazukora wikubita gashi, urakora ni byiza, urareka ntakizabuzi wacu gutabagwa. Nukuri abandi bazakora. Mwababyeyi mwe mureke ibi muri mukumva hari hanze by'abapapa ibo ntibariwe n'ibise ngo bumve nge n'umwana azababaza. Mwebwe mureke dukore. Sinza nashaka n'umuntu uzana ngo ibi mubireke. Biriya ni amagambo yo kutudindiza. Twese tubumwe dukorere hamwe. Ikindi kigira kabiri, mwaba papa mwakoze amakosa mudushira ku rubuga, nukuri tuzatubagaya. Kubona umuntu w'umupapa ukora n'umudamu wiwe, ugakora wamara ukinjiza umushahara w'abantu babiri, wagize umugisha abana bawe ntibaba imfubyi, ugira umugisha umudamu wawe ntiyaba umupfakazi, warangiza idolari 40 bavuze za famiye ukaza uhora wiba ugatanga 20. Twarakugaye kandi muzobikosore, kuko mwihangane ntabwo ari ugushaka kuvuga cyane, ariko hari igihe dutekereza kuvuga ntitwoja ku YouTube ngo tuje kuvuga, ariko igihe mwaduhaye umwanya hano reka tubaze tubabwire kugira ngo mwikosore. Uzoza ureba izina ryawe nubona ririho ubusa, uzumenya ngo hari abakugaye. Ikigira kabiri cyanyuma, sorry, uyu nguyu arihangana. Icyanyuma nshaka kuvuga, dufite ikibazo cy'abantu bari mu kuja kuvuga ngo abanyamurenge ngo babaye babi. Uri mubi wenyine. Mwihangane natwaye umwanya. Abana b'ubu uri mu kubabwira ariko ngo ibintu z'abanyamurenge ku isi nari ntarabona umuntu wiyanga. Njewe ndikunda kuko nza numva n'uwanje harenganye nkumva nto kwemera ko arengana. Ni nayo mpamvu zituma ya Maudi yazabajena ku rubuga muza mwihangana abanyishikiriye bazabampamagara ngo nabujurije amatelefone, ariko muza mwihangana iwacu ni hasubizwa, hazaza amashimwe, kandi ziko nawe uzofatanya natwe gushima no gutazukora. Uzoshima kuko gatuzoba twashubijwe. Imana ibampera umugisha. Twari kuvuga byinshi ariko nta mwanya uhabaye. Dushimiye Babarwanashaka. Imana ibaheze umugisha. Amashimwe